byiza kuri mwe mwese bakunzi ba The Eagles Kagoma TV, twongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero twaje kongera kugira ngo tubahe update ku ntambara ijyanye n'Uburusiya na Ukraine, aho umuntu ashobora kuba yibaza ibintu bitandukanye. Rero tudatinze muri ibyo bintu ushobora kuba wibaza ati ese koko Ukraine nayo ku rwego rwayo twari tuzi, ese koko yatinyutse Uburusiya nayo ibushozamo igitero hagati mu Burusiya? Ushobora kuba wibaza ese yajyanyeyo ibikoresho bingana iki? Ushobora kuba wibaza ati se yinjiye mu gace kahe? Ushobora kuba wibaza ibintu byinshi bijyanye no kuri iyi ntambara. Rero bakunzi ba The Eagles TV, igihe ni icyanyu cyo gufata umwanya mukankurikira, mukandika muri komenti, tukaganira nyine mbese ku bijyanye n'intambara yo guhuza Uburusiya na Ukraine. Rero mu kibazo kimwe ushobora kuba wibaza ati ese koko Ukraine yabashije gutera Uburusiya? Yego nibyo koko, nk'uko mu binyamakuru bigiye bitandukanye bimaze iminsi byarasohotse, Ukraine nayo kera kabaye yabashije gushoza ibitero mu Burusiya mu gace bita Kursk. Nibyo koko, aho yari ijyanyeyo ingabo zisaga 100,000, igihumbi, aho yari ijyanyeyo ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare n'amasasu benshi. Ati rero Uburusiya, ushobora guhita wibaza ati rero Uburusiya bwabyakiriye gute, bwabifashe gute, ese ni izihe ngamba zahise zikorwa? Kugira ngo nkubwire ko Uburusiya mu rwego rwo kurinda abaturage cyangwa se bakavaringa, bahise bashyiraho ibihe bidasanzwe, ndetse abaturage b'Abarusiya bakuwe muri ako gace, aho babafashije kubona ibiba bibatunze muri minsi, dore ko yewe banakuye mu byabo. Ikindi Abarusiya ni uko banagomeje no kubahumuriza binyuze muri perezida wabo Vladimir Putin na Dmitry Medvedev, n'umuvugizi wa perezida Putin w'Uburusiya. Rero tudatinze, Ukraine yo ikaba yaririnze kugira ikintu itangazaho kuri iyi ntambara. Cyakoze ejo cyangwa ejo bundi, perezida wabo Vladimir Zelensky yagiye kuri Twitter, ubu X yahoze yitwa Twitter, agahishura cyangwa se akanatangaza ko Uburusiya igihe bwahoze bubabaza abaturage ba Ukraine, nabo iki gihe ari cyo kugira ngo babyumve. Rero ubutegetsi bw'i Moscow burangajwe imbere na perezida Vladimir Putin nabwo bwamenye iby'iki gitero ari uko Ukraine yageze hafi mu birometero 9 mu gace kitwa Kursk gahana imbibi na Ukraine. Gusa nyine kuva Abarusiya babimenya bakatangira nyine iby'imirwano, bobo ntabwo bavuga ko bararenga muri ako gace, gusa baracyari kurwana, aho abantu benshi nyine batari kumvikana bavuga ati se Ukraine imaze gupfusha ingabo 400, abandi ni propaganda z'Abarusiya. Ubwo nyine bumva ku ruhande rw'abashyigikiye Ukraine harimo abo mu burengerazuba bw'isi, harimo Abafaransa, Ubwongereza, Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi byo muri NATO. Murabizi ko bishyigikiye Ukraine, yewe binayifasha. Rero Uburusiya bwo bukavuga ko bwabashije kwica abasirikare ba Ukraine 400, kandi bakanavuga ko nyine bagomba kwihumura uko byagenda kose. Niko perezida w'Uburusiya yavuze, uko byagenda kose kiriya gitero ntikirangira. Niba twerekeje ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza uyu munsi, uko bihagaze kugeza uyu munsi, nuko Abarusiya nta kintu yego bari gutangaza ku iyi ntambara. Impande zose zisa naho zifashe, ariko nyine hari ibinyamakuru biba bifiteyo imboni yazbyo, Russia, Indias n'ibindi byinshi, na France 24, byo nyine bikaba bivuga ko Ukraine, nubwo abantu benshi bakekaga idashobora gutinda muri kariya gace bitewe n'abantu benshi ubushobozi tuzi ku Burusiya,
ibyo rwose abanyayukreni twavuga ko babashije kubigeraho, kandi n'ubu nyine baracyarwana. Buriya niyo haba hakiri umusirikare umwe apfa kuba akiri ku butaka bw'Uburusiya kandi biba bikitwa intambara. Rero tusubiye mu Burusiya, umuvugizi w'Uburusiya Dmitry Peskov, ubwo ni umuvugizi wa Kremlin, leta y'Uburusiya, wiwe akaba yatangaje ko Ukraine kiriya gitero nikimara kurangira bagomba kongeraho utundi duce. Icyatangaje abantu yavuzemo na Kiev murabizi n'ubundi hari imirwano iri kuhabahuriza, ariko yavuze ko uduce twa Donetsk, Kiev na Kharkiv bagomba kutwisubiza utundi duce tugiye dutandukanye hariya muri Ukraine kugira ngo babe secure, umutekano wabo wongere kurinda. Ibindi binyamakuru nabyo bigiye bitandukanye hirya no hino, kirere kera kabaye NATO yinjiye mu Burusiya. Ibinyamakuru nabonye abantu banariza bya politiki na diplomasi ibyo bintu batabivugaho kimwe, ariko nyine urebye abantu benshi bari guhuriza ko Ukraine niramuka ishoboye gutinda hariya mu Burusiya, wenda ikahamara igihe kinini, byazagora Uburusiya kuko hariya mu ntambara ya Ukraine bavuga ko ifashwa Ukraine bavuga ko ifashwa n'abasirikare bo muri NATO. Urumva rero abasirikare b'abanshashuro bo muri NATO bashobora kuza bitwaje nyine ko yewe batanabyemera, ntabwo NATO yemera ko yahohereje abasirikare, ariko nyine ibinyamakuru byinshi ndetse n'abantu barabizi ko abasirikare rwose bashobora kuba bari muri Ukraine bari gufasha abasirikare ba Ukraine kurwanya Uburusiya. Rero aho bigeze uyu munsi aka kanya, bavuga ko nyine intambara iracyarimbanije, bari kurwana, gusa nyine abasirikare bo ku mpande zombi bari nk'ikinyamakuru nahoze mbona kivuga ngo Abarusiya ngo bapfuye ari 300 na ngo aba Ukraine ngo bapfa ari 400 ariko nyine biriya urabiterwa n'ikinyamakuru leta cyegamiyeho, ariko nyine ikiriho cyo ni uko intambara ya Ukraine noneho iri gusa nk'aho ibera ahantu habiri. Abantu bajyaga bibaza ati se ko bahora barwanira muri Ukraine, mu Burusiya aho nta ntambara yahaba, ntibabashe kubisobanukirwa. Ariko noneho ubu bwa mbere mu mateka ni uko Ukraine nayo yabashije kugaba ibitero byayo nayo mu Burusiya. Ibi rero ibinyamakuru bitandukanye cyane cyane byiganjemo mu burengerazuba bw'isi, ari iby'Abanyamerika n'Abafaransa, Abongereza n'ibindi byinshi, bikaba bivuga ko ari ugutsindwa k'Uburusiya, dore ko ubundi Uburusiya nta gihugu yewe usibye muri za ntambara za kera mu minsi yashize, nta gihugu cyabashije no kumara umunsi umwe kiri ku butaka bwabo kiri kubarwanya. Rero bakunzi ba Daygoz TV, uko amakuru agenda atambuka akanya n'akanya turagenda tuyabagezaho. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na comment, ukajya muri comment ukanyandikira ikintu wumva ushaka uko nazabaganirizaho cyangwa nazababwira. Ibihe byiza, murakoze. Ibihe byiza kuri mwe mwese bakunzi ba Daygoz TV, twongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero twaje kongera kugira ngo tubahe update ku ntambara ijyanye n'Uburusiya na Ukraine, aho umuntu ashobora kuba yibaza ibintu bitandukanye. Rero tudatinze muri ibyo bintu ushobora kuba wibaza ati ese koko Ukraine nayo ku rwego rwayo twari tuzi, ese koko yatinyutse Uburusiya nayo gushozamo igitero hagati mu Burusiya? Ushobora kuba wibaza ese yajyanyeyo ibikoresho bingana iki? Ushobora kuba wibaza ati se yinjiye mu gace kahe? Ushobora kuba wibaza ibintu byinshi bijyanye no kuri iyi ntambara. Rero bakunzi ba Daygoz TV,
gihe ni icyanyu cyo gufata umwanya mukankurikira, mukandika muri komenti, tukaganira nyine mbese ku bijyanye n'intambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine. Rero mu kibazo kimwe ushobora kuba wibaza ati ese koko Ukraine yabashije gutera Uburusiya? Yego nibyo koko, nk'uko mu binyamakuru bigiye bitandukanye bimaze iminsi byarasohotse, Ukraine nawe kera kabaye yabashije gushoza ibitero mu Burusiya mu gace bita Kursk. Nibyo koko, aho yari ijyanyeyo ingabo zisaga ibihumbi 100, igihumbi, aho yari ijyanyeyo ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare n'amasasu menshi. Ati rero Uburusiya, ushobora guhita wibaza ati rero Uburusiya bwabyakiriye gute, bwabifashe gute, ese ni izihe ngamba zahise zikorwa? Kugira ngo nkubwire ko Uburusiya mu rwego rwo kurinda abaturage cyangwa se kubakavaringa bahise bashyiraho ibihe bidasanzwe, ndetse abaturage b'Abarusiya bakuwe muri ako gace, aho babafashije kubona ibiba bibatunze n'uno munsi, dore ko yewe banakuye mu byabo. Ikindi Abarusiya ni uko banagomeje no kubahumuriza binyuze muri Perezida Vladimir Putin na Dmitry Penkov, n'umuvugizi wa Perezida Putin w'Uburusiya. Rero tudatinze, Ukraine yo ikaba yaririnze kugira ikintu ibitangazaho kuri iyi ntambara. Cyakoze ejo cyangwa ejo bundi naho perezida wabo Vladimir Zelensky yagiye kuri Twitter, ubu X yahoze yitwa Twitter, agahishura ko cyangwa se akanatangaza ko Uburusiya igihe bwahoze bubabaza abaturage ba Ukraine, nabo iki gihe ari cyo kugira ngo babyumve. Rero ubutegetsi bw'i Moscow burangajwe imbere na Perezida Vladimir Putin nabwo bwamenye iby'iki gitero ari uko Ukraine yageze hafi mu birometero 9 mu gace kitwa Kursk gahana imbibi na Ukraine. Gusa nyine kuva Abarusiya babimenya bakatangira nyine iby'imirwano, bobo ntabwo twavuga ko bararenga muri ako gace, gusa baracyari kurwana, aho abantu benshi nyine batari kumvikana bavuga ati se Ukraine imaze gupfusha ingabo 400, ahandi ni propaganda z'Abarusiya. Ubu nyine bumva ku ruhande rw'abashyigikiye Ukraine harimo abo mu burengerazuba bw'isi, harimo Abafaransa, Ubwongereza, Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi byo muri NATO, murabizi ko bishyigikiye Ukraine, yewe binayifasha. Rero Uburusiya bwo bukavuga ko bwabashije kwica abasirikare ba Ukraine 400, kandi bakanavuga ko nyine bagomba kwihumura uko byagenda kose, n'uko perezida w'Uburusiya yavuze uko byagenda kose kiriya gitero n'ikirangira. Rero twerekeje ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza uyu munsi uko bihagaze, kugeza uyu munsi nuko Abarusiya nta kirego bari gutangaza ku by'intambara. Impande zose zisa naho zifashe, ariko nyine hari ibinyamakuru biba bifiteyo imboni yazo byo Russia Medias n'ibindi byinshi na France Country, byo nyine bikaba bivuga ko Ukraine, nubwo abantu benshi bakekaga ko idashobora gutinda muri kariya gace bitewe n'abantu benshi ubushobozi tuzi kuri Rusiya, ibyo rwose Abanya-Ukraine bavuga ko babashije kubigeraho, kandi n'ubu nyine baracyarwana. Buriya niyo haba hakiri umusirikare umwe apfa kuba akiri ku butaka bw'Uburusiya, kandi biba bikitwa intambara. Rero tusubiye mu Burusiya, umuvugizi w'Uburusiya Dmitry Penkov, ubwo ni umuvugizi wa Kremlin, leta y'Uburusiya, niwe akaba yatangaje ko Ukraine kiriya gitero nikimara kurangira bagomba kongeraho utundi duce. Cyatangaje abantu yavuzemo na Kiev murabizi n'ubundi hari imirwano iri kuhabahuriza
ariko yavuze ko uduce twa Donetsk, Kiev na Kharkiv bagomba kutwisubiza utundi duce tugiye dutandukanye hariya muri Ukraine kugira ngo babe secure, umutekano wabo wongere kurindwa. Ibindi binyamakuru nabyo bigiye bitandukanye hirya no hino, iki rero kera kabaye NATO yinjiye mu Burusiya. Ibinyamakuru nabonye abantu banariza ibya politiki na diplomasi ibyo bintu batabivugaho kimwe, ariko nyine urebye abantu benshi bari guhuriza ko Ukraine niramuka ishoboye gutinda hariya mu Burusiya, wenda ikahamara igihe kinini, byazagora Uburusiya kuko hariya mu ntambara ya Ukraine bavuga ko ifashwa Ukraine bavuga ko ifashwa n'abasirikare bo muri NATO. Urumva rero abasirikare b'abacanshuro bo muri NATO bashobora kuza bitwaje nyine ko yewe batanabyemera, ntabwo NATO yemera ko yahohereje abasirikare, ariko nyine ibinyamakuru ndetse n'abantu barabizi ko abasirikare rwose bashobora kuba bari muri Ukraine bari gufasha abasirikare ba Ukraine kurwanya Uburusiya. Rero aho bigeze uyu munsi aka kanya bavuga ko nyine batacyarimbanije bari kurwana, gusa nyine abasirikare bo ku mpande zombi bari ku kinyamakuru nahise nahoze mbona kivuga ngo Abarusiya ngo bapfuye ari 300 na Ukraine barapfa ari 400, ariko nyine biriya urabiterwa n'ikinyamakuru leta cyegamiyeho, ariko nyine ikiriho cyo ni uko intambara ya Ukraine noneho iri gusa nk'aho ibera ahantu habiri. Abantu bajyaga bibaza ati se ko bahora barwanira muri Ukraine, mu Burusiya ho nta ntambara yahaba? Ntibabashe kubisobanukirwa, ariko noneho ubu bwa mbere mu mateka ni uko Ukraine nayo yabashije kugaba ibitero byayo nayo mu Burusiya. Ibi rero ibinyamakuru bitandukanye cyane cyane byiganjemo mu burasirazuba